Эдем Агасий Тумеров табалалыктан кой хожалыгынын хусусиетлеринен меракланып келмекте. Асылында кичик олганда агрономиянин ограшажыгыны, аттаки оны илмий жээттен огренежигини акылына биле кетирмейди. Ташкент гидротехника ве мелиорация университетінің мелиорация ве зираат сувару факультетini бітіріп, Өзбекистанның су темин етув меселелеріні тетқиқ етмеге башлады. 90-ның сенелері ватанға қайтып, суунен бағлы вазетini энди Кырымда огренмеге девам етті. Алим ве оның зинаатдашларынын иши нетижесинде Кырымның кургак районларыны суунен темин етув үчүн яны планлар ве чиркев сувларынын темизлеп схемалары ишлеп чыгарылды. 2018 сенесі Эдем Агасий Тумеров кой хожалыгы институтының ишлері чарчевесінде өз истегінен Кырымда памук медениетінің остурувы бойынша илк экспериментлеріні кечірді. Эгер памук ярымадамызда яхшы тутуп өсмеге башласа, демек Кырымда да бір перспективалы аграр санайы инкишаф етер. Кырым озуны ве бутун Русияны памукнен темин ете билерми, жокму? Буны келечек көзетув ве незаретлер көстерер. Ама алимлернин тетқиқатлары сиясынде энди эминликнен айта билемиз. Кырымда памук мытлак өсер. Бил япкан экспериментин яздым аналитический справка. Yazıldı. Ne yerde yapılgan bu östürülgen, nasıl östürülgen, ne kadar jiydik, ne kadar su masraf ettik, ekonomический эффективностін saydık. Олда рентабельность 105%.